mana 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 we. Shalom mu bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Turabasengera ngo mushishikare kumererwa neza muri byose. Turabashimiye ngene muhora mudukurikirana, mukora mugo dusengera, muhora mudushikira. Yesu abahezagire. Abataragira subscribe muyikore. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo ngiye kubabwira uburyo bune bwo gusenga tugasubizwa. Uburyo bune bwo gusenga tugasubizwa. Uburyo bune bwo gusenga. Ikintu cya mbere, gusobanura neza icyo ugomba ku Mana. Gusobanurira neza Imana icyo ugomba. Bene data, hariyo abantu baje gusenga bakavuga amajambo menshi kandi atumvikana. Imana yacu irakeneye ko duyitomorera neza ibyo dushaka. Akarorero gatoya, abana bacu iyo akusabye arakubwira neza, keneye ikaramu, keneye ikayi, keneye unsororere, arakubwira ikibazo kiwe afise. Ni byiza cyane ko tugenda imbere y'Imana tukayibwira dutomoye neza. Niba ukeneye amafaranga ubwira Imana ngo Mana nkeneye amafaranga aya kandi ndayakoze ibi. Bene data, hari ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abefeso rivuga ngo ibasha kudukorera cyane ibirengeye ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira, kuko ubasha bwayo budukoramo buri. Ibasha kudukorera ibirengeye cyane, mugabo kandi biradusaba ko natwe tubwira Imana ikibazo cyacu tugitomoye. Amen. Ikibazo ukakibwira Imana utomoye. Turi mu ntango z'umwaka, hariho abantu benshi babwira Imana muri rusange, Imana nkeneye ibi nkeneye ibi. Tomorera Imana ubyandike neza. Habakuki yaravuze ngo nzohagarara ku munara ho gushiba amako nkenguze ndabe icyo ari bumbarire. Nzokwandika mu ndome zisomeka kugira ngo n'uzobisoma wese azobibone. Bene data, tugomba gutomorera Imana neza icyo dushaka. Ndafasha akarorero kamwe gusa ku muntu witwa Bartimayo. Mariko gice cya 10:46. Nuko bashitsi Yeriko, akiva Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi, mwene Timayo yitwa Bartimayo, umusenzi w'impumyi, yari yicaye iruhande y'inzira. Yari umusezi kandi yari impumyi. Yumvise ko Yesu umunyanazarete atangura gutaka, yumvise Yesu atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Aratanguye gutakamba. Abantu benshi baramuzibiriranya ngo ahore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati, mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara ababarira ati, nimumuhamagare. Baramuhamagara, bahamagara iyo mpumyi, barayibwira bati, humura va hasi araguhamagaye. Abantu ngo baramuzibiza, none barahinduye, baramubwira ngo ngwino rero araguhamagaye. Nayo iti impuzu yayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibwira ati, ugomba ko ndagukora iki? Aravuga ngo nkeneye gukira. Yesu arayibwira ati, genda ukwizera kwawe kuragukijije. Acarahumuka amukurikira mu nzira. Yabwiye Yesu ikibazo cye, nkeneye guhumuka. Amen. Ndashaka ko igihe cyose tugiye imbere y'Imana uzugerageza utomorera Imana neza. Abazi kwandika bandika, uza wandikira neza Imana, uvuge ngo uyu mutwaro nujanye imbere y'Imana. Twige gusenga tutarasengera ibintu muri vage, mu ibintu biraho. Dutomorera Imana. Ana yaduga ishiro akabwira Imana ngo nkeneye umwana kandi nkeneye umwana w'umuhungu. Haleluya. Umwaka uraza, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, kugeza igihe yagize isezerano, aravuga ngo niwamumpa nzamugutangira. Bene data, Imana irakeneye yuko tuyitomorera neza ikibazo dufise. Suko itabizi, suko umwami wacu atazi. Bibiliya avuga ngo amenyera izo twiyumvira n'ibyo tuvuga tarabivuga. Arabizi cyane, ariko kandi arakeneye ko ugiye imbere yayo umutomorere neza. Umubwire ngo mwami wanje ndaje imbere yawe, keneye kino, keneye nkumpe kino. Haleluya. N'Imana izayumva ibisabwa. Haleluya. Abantu benshi barasenga muri vagi. Reka ndakubwire uyu munsi, gutangira uyu munsi, gerageza utumbereze amasengesho yawe.
utumbereze neza amasengesho yawe uvuge ngo mwami 2026 ikintu nashize imbere ni iki haleluya. Nimba wasengera ikintu kurase kibwira Imana neza, nimba ari akazi kakabwira kacape bene data, tituwe n'abakene bo kwiyumvira, twiyumvira ibinini kuko Imana yacu ni nini. Cyambere gutomorera Yesu ibyo dukeneye. Icya kabiri, kwiga gusengera mu ijambo ry'Imana. Muri Yakobo haravuga ngo igice cya 4:3, murasaba ntimuhabwa kuko musaba nabi. Hari igihe dusaba nabi. Mureke babwire, isengesho risenzwe neza ni isengesho rihagaze mu ijambo ry'Imana. Imana yacu iza yumva ijambo ryayo kuruta amajambo yacu. Ijambo rya mbere nababwiye ngo ni gutomora iyo ntomoye mpagaze mu ijambo ry'Imana bigenda neza kurusha gutomorera neza mpagaze mu ijambo ry'Imana. Kayibwira ngo waravuze ngo musabe muzohabwa. Keneye guhabwa iki? Waravuze ngo nimba muri mwe bwarukenye ubwenge nabusabe. Waravuze ngo mu mishagu yawe twarakize indwara. Waravuze ngo haleluya. Iyo turiko turayibwira icyanditswe tuba turiko turasenga ubugombe bwayo 100%. Hari igihe tuguma tuvuga amajambo yacu twiremeye. Bene data, ajya amasengesho yawe y'amajambo yawe yagabanye. Gerageza haleluya wige usome ijambo ry'Imana, numara urikuremo amasengesho. Imana yumva imvugo yayo. Imvugo yayo ni iki? Ni ijambo ry'Imana. Murasaba ntimuhabwa kuko musaba nabi. Iga gusengera mu ijambo ry'Imana. Ibutsa Imana icyo gusezeraniye mu ijambo ryayo. Bibiliya irimo abasezerana ibihumbi n'ibihumbi. Haleluya. Bene data, nta muitaji, nta mutwaro n'umwe ufise utoronka reference mu ijambo ry'Imana. Tawo. Utoronka ijambo ry'Imana. Tawo. Iga gusengera mu ijambo ry'Imana. Usenga amasengesho magufi cyangwa maremare ariko hagaze mu ijambo ry'Imana. Ureke kubwira Imana amajambo yawe. Amajambo yawe nta washa, nta bushobozi agira. Ariko wige gusengera mu ijambo ry'Imana. Amen. Kandi Satani tumunesheje ijambo. Yesu mwibuke mu butayu, Satani yaraje aramubwira ngo nahindure ibuye umutsima. Arabwira ngo biranditswe ngo umuntu azotungwa n'umutsima gusa, azotungwa n'amajambo. Bene data, Yesu yabwira Satani zanditswe. Wowe Satani umubwira iki? Arigiye amasengesho yacu tugerageza kuyadekora, ukagerageza kuvuga amajambo mugabo wumva neza ukabura ijambo ry'Imana riri muri aya masengesho. Wumva neza ukavuga uyu muntu aya majambo ko ari menshi ariko nta jambo ry'Imana ririmo. Icya kabiri kindi, ugomba kwimenyereza kurangiriza isengesho ryawe mu izina rya Kristo Yesu. Hapana mu izina rya kibirengeye ngo tubisenze ngo mu izina ry'ikibirengeye. Isengesho ryacu rigomba kurangirira mu izina rya Kristo Yesu. Abana mu bindi ari giwe uvuga yandi bindi bintu. Rangiriza isengesho ryawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ndakwifurije kwiga gusengera mu ijambo ry'Imana n'ubutunzi bukomeye. Icya gatatu, gushishikara. Ushishikare kugeza wishuwe. Basomere ijambo ryanditse mu gitabo cya Luka 18. Gushishikara kugeza wishuwe. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Imana ikurinde mwemwe yo kurambigwa. Bamwe bararambigwa bataranishugwa. Imana ikurinde mwemwe yo kurambigwa. Mu bituma amasengesho yacu yishugwa, umva harimo gushishikara. Shishikara timurambigwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana, ntagira udusoni tw'abantu. Muri icyo gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi, aramubariye ati cira urubanza runkiza umwasi waje. Amara iminsi atemera, ariko hanyuma aribwira ati naho ndatinya Imana kandi singira udusoni tw'abantu, ariko kuko uyu mupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyame aza iminsi yose kunzigiririza. Kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve izuwo mucamanza gabitanye yavuze. None mbega Imana nizocira abo yatoranije urubanza rubakiza bayiborogera ku murango no mwijoro nayibatebza. Ndababwira ukuri izo rubakira vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza mbega azosanga ukwizera mu isi.
mukundwa ndakwifurije gushishikara. Uyu mucamanza yaravuze ngo none yaravuze ngo ariko kandi umwami Yesu aravuga ngo ariko kuko uwo umupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyame aza iminsi yose kunzigiririza. Ndamucira urubanza rukiza. Yesu aravuga ngo kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumvize uyu mucamanza agabitanya avuze none mbega Imana ntizocira abayatoranije urubanza rubakiza. Mbega Imana yo reka kurambirwa, shishikara kugeza ubonye inyishu yawe. Reka kurambirwa. Hari abantu benshi babivamo ndarambiwe, Imana yaho yavuze ntiyanyishuye ntiyagize gute, kuratakaza umwanya. Shishikara kugeza igihe nimba uyu mucamanza yari kubisa agashi agaciro uno mucamanza uno mupfakazi urubanza. Yesu yavuze ngo mbega uyu mupfakazi nimba uyu mucamanza yarakoze bintu data nawe shishikara. Satani ntagutwara umwanya wawe. Icakane gituma amasengesho yacu yishurwa ni ubuzima bw'amashimwe, ni ubuzima bwo gushima Imana. Wimenyereze kuririmbira Imana yawe ishimwe, wimenyereze gushima, kubwira Imana ibyo yakoze, kuyibwira ngo Mana ibi ni wowe wabikoze, nibi ni wowe wabikoze, nibi ni wowe wabikoze, ndakwizeye ko nibi uzabikora. Wiga umutima ushima Umwami. Zaburi y'ijana iravuga ngo musabe Uhoraho munezerewe, muze mu nyonga ziwe muririmba, mumenye yuko Uhoraho ari we Mana, niwe yaturemye natwe turabiwe, turi abantu biwe, turi intama zo mu cyanya ciwe. Mushike mu birimba vyiwe mushima. Haleluya. Ushike mu birimba bye, ushike harya ahantu usengera cyangwa ahantu ariko hose ushima Umwami. Imenyereze uyu mutima wo gushima Imana. Haleluya. Umutima wo gushima Imana bene data utuma amasengesho yawe yishugwa. Umutima wo gushima Imana. Haleluya. No mu nyubako ziwe muhimbaza, mumukengurukire mushemaga izina ryiwe, kuko Uhoraho ari mwiza, imbabazi ziwe zamaho bidashira, kandi ahora ari umwizigirwa gushitsa ibihe byose. Haleluya. Ndabifurije umutima wo gushima Imana. Zaburi 103 rava mu mutima waje himbaza Umwami, ntiwibagirwe ibyo yakugiriye byose. Niba hari ibiga bitanga byacu agacungura ubugingo bwacu ngo tibuje mu mahonero, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo. Haleluya. Imenyereza umutima wo gushima Umwami. Teka ngomba kuyibwira ngo itakoze, iga umutima wo gushima Imana. Bene data ibi bintu bine ndababwiye bizadushoboza cyane, bizadufasha cyane gose. Ikintu cyambere ni ugusobanurira neza Imana ikibazo ufise. Mana mfise kino kibazo, ngwaye gutya, merewe gutya Mana. Nimba utanezerewe uzuyibwira ngo Mana ndaje imbere yawe ariko sinezerewe. Ube sincere imbere yayo, uyibwire uyitomoreye. Icya kabiri nukugira gute, nugusengera mu ijambo. Wiga ubuzima bwo kwatura ijambo ry'Imana. Bene data igitabo cya Zaburi cyuzuye amasengesho, ibitabo byinshi byuzuye amasengesho. Fata amasengesho uhagarare mu ijambo ry'Imana, reka guhagarara mu majambo yawe. Icya gatatu gushishikara kugeza ubonye ishimwe ryawe. Icya kane ubuzima bwo gushima. Yesu agushoboze mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Mwami Yesu turagushimiye. Haleluya. Ndasenze ngo uduhe umutima gushishikara, uduhe umutima Mwami wo gusengera mu ijambo ryawe, uduhe umutima wo gushima. Haleluya. Utwigishe gusenga dutumbereje neza ikibazo cacu. Mana uri Imana iza yumva ibisabwa, uri Imana izikora ibirengeye cyane ibyo dusaba nibyo twiyumvira. Udushoboze haleluya kubo bino bintu bine kubi ubuzima bwacu Mwami. Igihe cyose ngimbere yawe menye kubwire neza ibintu bitomoye. Igihe cyose Mwami ndiko ndasenga umpeze umutima wo gushishikara, umpeze umutima wo gusengera mu ijambo, umpeze umutima wo gushima. Haleluya. Ndasengeye umwene data ibi bintu bine bibe ubuzima bwe, bibe umwambaro wiwe. Urakoze cyane mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.